Bima biro apa takap. Keba lunam ke amika moksada awal kuai. Inam ngok keba lupa nak sidung. Mimu mi yameng abu ya ada tu hilo lui je ina kom yameng mimu mi yameng terok lok anyong kon loko. Encouragement ko kolong ngok adu. Ila semua himlah tu. Pada media friends. Hamjo kanggong tabuka youth icon leader है लीडर था जो जेडीए में था हमने कांगों तको को वोट दिया सेटिस्फेक्शन नहीं मिल के हमने ओली पांजा को सपोर्ट करेगा बोल के आया सो केबार को कपे कपे ले नहीं अंदर हम को lupa lulang को मिया के पे इना में ताक्याम ने किलिक तो का अगर के एमएलए बूढ़े बिपालाई अगर के एमएलए बूढ़े बिपाला ये पांच सिकुनाम सी अगर के सिसा में मोम अगर के सिसा में ना पांच सिकुनाम के साथ इधर थे orang tayang ke lo punam mana lo ke akon sitting MLM ipa naman imado nama ke kala mo ko ngosolo adung pun ai short amya lo de first number first point ingko laga pala orang tayang we came akon lo ke holo dia kon turiya kon hariya kon jitiya kon oni panya ke mingma tupa pa hinying ke mana try support ye emla dilia dulu dai dong dulu tagame kendu jekuta no hupag lo pe mariam ke mo lubi bomai ne mariam lo chance pai lo damro lo le jekuta no hupag lo pe new department anchong de ko ekta ko milimba Muluk sitting MLA ke last 5 years of performance ilu jekumar yang holo jeku head kapalo there is no any new department establishment at Geku headquarters under the leadership of sitting MLA Keta. Second number idung pusinam de siang kan holo pukuli anconok engo holo yakin alo maro siang kan hu batte alo rai siang kan hu kelok kai engo ancon engo lu pukuli ancon kering molu daga bai kai yang communication ke bai molu apa mui musanga baca ko pusi mensiri lo tidak pirmo gelok ilang ho lenga punana akon kalau kenelu tam param endokon pasi endokon tokar endokon orang tayong ke political yeno endolu kendu mongkon kasi na bejado Panggilo endokon panggilo ingko na leader ko ito history takame kendu idokon mayaran terok kang marung kiraram anjing ay nung karik siya ko mai abu am lubi sido wala manama kam lumai abu kirar mayang am kiraram ingko laga pa anjing kane bulan parang pa yatwai kadang-kadang leader pa jindabat bobola yeget wai aro akam lubi sido for the youth for the upcoming my young generation anjone student kiraram youth leader kiraram lubi sido orang tayong ke real life hupak pak ke yamom nam live bai orang tayong ek ulama yulung ku orang tayong bu ek ula dulung ku ek dok kenggala ebar tayong lo plastik lo lumte ko tayong lo lumte bila nolan lo endung ku ko and this sentiment is a real sentiment ara ko mo ko bino de ngom na mi nam lumang jadi sacrifice itu muito toyang kelama upai kai kumam ngog yok pak palingan pakai pelira la pusi tara dan yok pak palingan upai kai mam la pak itu majara dan ke mai majar pok ke mo ye mo kapi ye hego ka taniela hego e bumi na karun hego ka taniel e to tiengali na karun gemamul omba wa biomo lagi dai Emia buam nango luna kakam nango stage lo chance fire mai namo ko lolum lulu ne expectation political decision possible lama bata especially youth abu na bukirare ko idea kamai mungkin tola sentiment kadu ngolu politics se umum pa yana politics se umum pa yana ye politics declaration de
togli tu emla mako belum luru ne nongo takam kumdong opan lirar ko bonai silaju kenman kom dakan lirar ko bonai silaju oni panyam ke ye sama ko study into kaindo ye ko maria hiba ai pa ibo emla tatu ina ba ai pa ibo ya so emla ko hot ono takam kom hot talia bidik keto